musibire kurungi nimba tangira program y'ebyamagara ndicho butungi charity umuhereza nkabutosha kandi omwabazyo gwerizoba twaza aha Star Medical Center aho mu Kijungu kandi tuzaganira n'umushaho Anastas Murangira aje kwa natuganira aha nshonga ya hepatitis kwa kwamba chebeza mchebeze hepatitis abamwe twabura kucangukirwa twabura kucicenga konko mwabazyogu twenda ngo Dr. Murangira abase kubitushoborera nicoki niye neruga hineza nena bwanyuma tubore aho kwata bwene mwaza kunchiriza mwachire atwase kutandikira betu ni nkwijusi yango cyo kunywa cy'abakazire health products ecyo kunywa kirunje munonga ebyo kunywa byabo nibigenderera amagara gito kubaje nibishemeza amagara gito babikoro mbinte biturukoresa butosho kubasa kutamba nabo cyo tinkwendo ze hare yurukangire cyo kunywa cy'abakazire health products oja kwa notunga amagara maronji bani nyikirize nyakire Dr. nabwanyuma tutandikira Dr. twakwakira abantu beyanjure nabwanyuma turebe kutwareba indwara ya hepatitis wari munonga moderator umucyara charity okubanza nimbaza kusima abantu abaturikize amazina nubanyeta Dr. Murangira Anasentas ninkora na Star Medical Center eri kushangwa omu Kijungu mbarra opposite na nakatare k'ibitoki aha junction aho when hatkatandikiraho Dr. Hepatitis B niyo ndwara hepatitis actually nyo natandika kubicwa bugufu hepatitis kwagamba hepatitis bamanyisachi ni ndwara chi ndena bwanyu batwende kurebe birukorata hepatitis B infection ningo buriro bwa hepatitis ne ndwara erukwate chine echine Anito tweta liver umurujungu niyo tukweta liver. Okay. Mbwenu ndwara ya hepatitis ombugufu n'endwara erukuretera chine chitu chazimba. Yego. Yes. Oh, hatshi ni gabwerese rwenkahinere tumukanwa neretwa umushagame ho mukene what goes wrong ejeretwa nkahi ndwara ya hepatitis neretwa omiringo myingi kurigerera akakoko akakubaka nkareta hepatitis ejo konko bwiro bwingi omu community yitu ya Uganda ninga omu ihanga yitu ya Uganda endwara obwiro bwingi akakoko kinja kuchora kufuna akureta hepatitis n'agakoko aka hepatitis B virus. Yes. So hepatitis B virus ejo nerabira omu miringo mingi ogwo kubanza nerabira omu body fluids ninga mizugo mbiri. So noshanga omuntu agirwire obukoko bwa hepatitis B virus bwarabira for example ningo mukureberaho burabira nko mututu. Okay. Ninga burabira nko machwante. Ego. So hati zaki stock zesa sarata batakatuka bafruka. Yes. So hati ochubuga no muntu gwa ino obwiro bwa hepatitis wamukwato mu ngaro ninga mwagira nko kumwayogerana ninga mwazo mu nshongo yo kwegita yo kuterana byaba ine obwiro bwa hepatitis no shanga yagirata yabutura konka waba norebo mu Uganda mbagira ngo twe immunizing ninga tujemesuwe ko kuba wajemesiwe against ninga ahandwara ya hepatitis umubiri ngo bagwine amani ngo kurwanisa uburiro bwa hepatitis ninga kokaka kurete ndwara ya hepatitis bweri yaho nayo mbajijemo. Yes. Nabajijemo twakuzire nabajijemo mbuto ninga na hato buna kiteka ngende njemeso bunamango ineyije. Of course with sensitization ninga abantu kumanyiswa
na wagenda ukagemesubwa ije ndwara nogirota noginjira ebura kugireta ebura kukwata ningana yakukwata ebura kukwata na mani aha ningana ebura kukwata na mani atoshanga ngu umwanya gwo kuretera ikinde cyazimba kikarigamo ka kansa waba wabire immunize ninga wagendesibwe ubwo buruyiro rwa hepatitis tukubasa gumiza mu kakurugamo endware yaki ya kansa ninga ikinde kuzimba munonga kikarigamo kansa yaki yekine because agent waro gwiro gwingi abantu abakwito agent wari ya hepatitis nibafa ahabwa kansa yaki yekine so hepatitis nezo mu butafaru bwekine ebuchwanyaguza atumu kubuchwanyaguza okwe bumarayinga munonga ninga bukura munonga hatarigamo ikizimba ate kizimba ekyo oshanga cyarigamo kansa bano yagireta baniyo yitomu konka ebyo byona birigire kugira ngo toragemesibwe ahabwe ndwara yaki ya hepatitis kandi ministry y'amagara ikaretaho ihurrejo yo kugira ngo abantu tuzo mu marwariro batucebere na muno hati wija Star Medical Center ukucebera ntucebera hepatitis kandi tumanya uburiro bwabo bwine ninga wabo tagwine then wabo bwine tuburagurra wabo tagwine tukugemesa bro rurengo rwirwariro narubasa kucebera hepatitis eje tuburengo rwirwariro at least kutandikira nkaha health center ya Kashatu kutandikira health center ya Kashatu no garza higura babinde obuherezo bwo kucebeza hepatitis abo kumara kucebera umuntu washanga yine hepatitis hatokora ikiba kweta liver function tests ninga kucebera enzymes ningo butafari obukushoboza bwekine omushagamo kandi ibi byoma nibabiri aha level ya irwari ya level ya Kashatu ya kana na hospital no garza higo hati mwenanye nangu takagire aha signs inga shobonero obo muntu gwako basa kutandika kureba inga shicha kubasa kutandika kukurra kumangwa ine ndwara ya hepatitis na nishaho mutwaze twareba prevention akamba jango kwerinda nukusira kutambira then tubanze tujerinde tuta then chaba heka twoga okashanga yatwata tubone kureba signs akutera natkwesasire hati prevention kumusho kwagamba prevention is better than cure. So ntulebuka ngu twayirinda tuteje hepatitis umiringo emwe eyitwareba ahiye kurabira no mu body fluids ninga omizigo mbiri kuruga muntu kubagizirata kubagirwire so ntubasa kwerinda one wachebeza chebeza shahe ukugenda wachebeza waza umwirwaro bakucebera bashange hepatitis utagine hati bagumizamu bakuimmunizing ninga bakugemesa hati bakimara kugemesa kibankimanyisa ngo nobworo bwa no muntu gwagine tekabasa kugireta tikabasa kukwata abo kuba umubiri gwawe gwina abasirikare abakurinda kugira ngo uwo burire butakagira butakakwata so the only way is getting immunized otherwise kwata umungaro ne cyabutoshe of course tukavugana mu takafutega ingano kumenya ngo kutwara ubutoshe umuntu kabura kumuramusa ukamureba ko ntotegwa kumuramusia umugwe no mu kifuba I know kandi shanga cyabireho because there are no actions that we do. That's true. Okay when hata hona nyenda ngutushume turebe umuntu uya ayagizere ayabira na fortunate akatunga uburwiro obwa hepatitis ningo twagira ngo ubuzimbya ekine specifically nabasa kucimanyata nanahururachi then nananyo wamureba nimba nindeba ki we bari munongo mutebekanisa so obumanyiso bwo kugira ngo ninga gukoreka ngo umuntu ayine hepatitis iyo wenka no basa kucimanyota one ninge cyo kubanza
noshanga ngu omunda yawe nowoinemu okushasha na muno side, the right side. Okay. The right side is this one. Yes. Okay. Exactly. Side yawe nowoinemu that discomfort ningo butahurira kurungi omusaidi atinde buhumure orukurara muka pain ahabo kuzimba ko kinoko kuri kugira kuta okuri kuba habwe ndwara yeje hepatitis akongo twagamba twajya ngo hepatitis no kuzimba kwaki ko kine so ati tubanchoreka ngo busasowe nukoreka ngo kine cyongezaho kugira ata kuzimba yego hate kindi oshanga appetite yawe yagireta yachendera yego because ekinecho hine okuchukwatagana na digestion ninga okutwanya kuzubwa kwaki kwemere so njwa kimanyisa ngo buzimba bwono kuba buryo munda na muno bwa hepatitis nuboletera appetite yawe yagireta yachendera so shango takwenda kurya ekimere bakitekaho uraya kunukira kubi then ekindi oshanga ngu obumwe omuntu natanaka umutatanaka ukutana kuko umuntu basa kutekatika ngo ulcers ngo kushanga zitar na ulcers uzomwe umwirwaro rumwe bagira ngo ulcers ngo batacibire hepatitis oshanga hepatitis kuri yo negereta iyo ne yongera iyo ne yongera then ekindi oshanga ngo oine general body weakness ninga kuramagara gona gazirigata gaba wiki gatarmarunji ahabo kugira ngo arimo buzimba umubiri oburo bugira buta nubaho then oshango mwe nkaba kwereba umumera omukasheshe mwana mwimuka noreba misho gahinduka gaba yero ninga wabwire mutayoja tukungashika nindamis amisho gariyo ngahinduka ngaba yero ingaba yero abo kuba ece kine nkiba ncoreka ngo kine kiriyo nkikora munonga kiriyo nkirwana kana n'ikindi kiriyo okufa kwacyo ncoreka ngo kikwihamu burofa yego hatobwo burofa bwakumuretinga nkahi omubiri na n'umushagama hati oshanga ejo kare ya chenjo eshime kubanisho horra omukari mwagirebera nkahi omisho shanga misho gomuntu gatandika kugira gatandika kuba yero ebinde bikwande byeyongera ningo mumanyiso bukwande bweyongera ningo kushanga ko umuntu yazimba nkenda no kushanga umureta stages oshanga enda yazimba hazamwa mizi enyuma atakabiro ho kucebeza ahabwo buherezo ubwizire bukashika no mbantu kugira ngo tukafuna enough sensitization okushanga umuntu yazimbenda bagira ngo bamutega ki itarwe konka oshanga ecyamwita niki hepatitis tukakamanyire kugicebeza yes konka hati ubu buherezo butukire hihi ntwehanangiriza abarebe bitu ba TV West na nabandi kugira ngo wareba wafuno manyiso ubwo bunagamba haruguru urebuke ngo wazo mwirwaro bagira bata bakukebera nabonye jango bancebera doctor yes please kanosha utindakire nyoka nindebo bonero ahi warebekera ikine cyanje kanosha mu kiba cyasiskire numushara ho hagere cyatsigara ho shi numwija mugira mutare mbone nzira matsiko ngo no cyangwa kwasire nimbasa kuba hakiri mbasa kucira amazuma ugarubu waba wafunire ubu burwiro bwa hepatitis umushagama yawe tukaburagurira kugira ngo bwahwera mu cyuma konka ntubutanga kugira ngo tugwargamu endwara ezakubasa kuretera wara ukakufa umuryecho hino mbazo kutukuhereza kugira ngo gwakutambira egendwara kugira ngo tiya yongera ubwo kutubwa yongera kubere bwa burya stage 1
ninga bwaburya aha level yo kubanza niho kugira buta no kuguma kugira ngo tubwagira buta tubwayiyongerayo ahubwo kukweyongerayo niho kushanga ngo warwara kansa yaki yekine enda yazimba yazanywa mizi umwanya gwabwiye no mari myaka igana ushanga wa mari myaka mice umwe no basa no kutagisi no basa kutagisi avuga wabo utamezere mubazi ubugwaye hepatitis umbwire endware june basa no kwita ni na n'imyaka 5 ningi kumeta karenje. Okay, how expensive is it? Njire ngo nayo n'endware iri expensive ngo gukora mbagambe zindi ninge mbaze rya available kugira ngo umuntu wena nabasa kubasa kujibasa. Eje ndware ya hepatitis okuraguzwa kwayo kwetaga sente nyingi muno. Echamani yes echamani wachebezo kamanyokori wamanya kumanyokori then itwenkabashaho grading aninga tukureba level eyogizirota eyowiziramo wabo uyino buriro then ekirungi government ya Uganda nayo katuretere mbazi washanga utakwebasa kugira ngo waze mu private setting kufune mbazi ejo tubasa kurufaringa hirwaro irwa kubasa kufunamo ya government kufunamo mbazo. Hati nagenda kureba diagnosis ati kunkwija okutanaka na nashasho munda nintanaka ensugo nazo bakaja muziretera wahinduza wagira nebindi so how specifically uko kweza ukamoteje ndwara really ni hepatitis ese bari munonga moderator so kongera abito atwagambira kwatiye no kuchebeza unija yes itwenkabashaho ukumara kukumwirwaro with those signs twamara gukora cyo bakwita history taking tukakuchebera ebyo kumbuzo ine myaka enga hezirwe nabana bangahe niyo history niyo history yo kukwashigaba Mrs Charity yes then tugaruka tuchebera handa shanga ekine cyawo gizereta kizimbere numba muchurire wakwata hamtu wakwata ahando umurujungu tujeta palpation yego upalpating ohorra ekine kizereta kizimbere after raising a suspicion ninga intekateka yawo obwe na n'ikindi warebere ngo umuntu ogwamisho gegari yero atetekateka yawo yongera kugira uta umuntu unasa kuba ineki hepatitis hati naza kwikari yero kanjanga aho nimba nagira rengo rundi ino bwo kushanga kurigire imbere yitu okweta kushanga ino kushanga umuntu all of the sudden ninga yamura kufuna ndwara ne multiplying very fast. So natwachebera ukashanga ngo kine cyawe cyagaze imbere ninga kizimbere kuko tine mishoga ga change ntukusinduka umurabo ninga bacheberesha gama yawe kora test yiba kweta hepatitis B surface antigen test twamara korejo test ya hepatitis B surface antigen test ejo neba rero butafarwa hepatitis B virus umushagamo hati tukora ekinde kiba kweta liver function tests kureba ubutafarwe wikindo kweriyo neshozo ubutafarwe then tugarika tuchebera iba kweta hepatitis B viral load. Viral load ni bane yoruka obwingi bwa virus okuburi umushagama because virus cyo kumara kuzo umushagama multiplying so ejo hepatitis B viral load niyo kutereza go ahead ninga kugendo misho kugira ngo umuntu kugeresa tumutandi kisombazi then arona n'ikindi kitukora icyo bakwita Apple score Apple score ukebyo ndebya abashaho gukumurwa urushaho rwakanyaho na hatwashanga Apple score yawe iri above 2 nabuno yine kujirota nini kutandika mubazo anyway tuje tugendera kuhendera hati ndiyo nindeba kunatandika mubazi nimba nagugumaho nkaba HIV na pressure ninga no mubazi ogumukutwa mukaturagurura tukagumira tukaheza then ahasigara tukazomura ifendisho
ata mumbazogwe ngo kuba tukora ngo kuba gutandikire tuguma tukora follow up kureba aho kuba wakika because buri mezi mukaga tushimbe kuba tucebera ikine cyawe then tukacebera na hepatitis B E antigen. So hepatitis B E antigen neba netoreka ngo omuntu ogu either afunire immunity yo kurwana saki kurwana saka kwawo. So omushaho waho ahakwihirira kugira ngo leko mbazi obogizirota obogiguruho ningo bogurikire. Okay. Yeah. Hati nanye nangu osibura abantu aba kandi ugaruko bahereze warning ahantu areji eitwa yeta hepatitis twendere. Mwe bari munonga abawurukiza bitu ba program eji umukwendera nimbasha banti mugende aha marwaro agabari hihi oburwiro ngo kuna nabagambire kuko umanya bukirikare ubutangira kugira ngo tubwarga muki egendwara ya cancer yekine. So mbwena nimbashaba no gura watakafunire bumanyiso bwona ubu kugira ngo yine hepatitis rebka ngo washika ahirwaro erikurihihi bakucebereje hepatitis bashango tagine wafuno kujemisubwa bukirikare kugira ngo egendwara etakakwata abukwa tukamanya ngo umuntu bwagine ngo kutwagamba nerabira body fluids ninga omizgo mbiri konka kukuba wafunire okugemesubwa egendwara tekugireta tekwata. Okay. Thank you very much. Bari munonga moderator. Yes. Amazina nasigandi Dr. Murangira ana centers umushaho ari gukora na Star Medical Center hano mu Kijungu Mbarira. Nuko kwa myano witu ninjamwa jurendo areji abinji tukira kugita humani netweba uza kushangoshanga bambo urwire bwa kwasire otine ho rwasagaruza mwana juhurira tumanyisa ngo yakwata kizimba kinde cyaheza kuzimba yes mbabasa kukwatira waho konka no bawa damage mbwenu tujerinde nuko twendera cyo program yetu n'abantu cyo butunzi charity umuhereza kandi abakazire health products abe byo kunywa byabo mbinywere kimwe abo kuba ababikorise nibaherezo bujuruzi kandi wayabikorise reka kuba selfish gambira batahi bawe kutambire kandi abina mabaga na n'izindi functions mwe muturetera abo kuba kutubishanga yo tworora twahumura iboneza ningakini bishemeza amagara geto tureba narwo kubanzo rwo kwija mukama witu abarinde.